Ilo yankari mingsirom ganalon FM inongo tminatinsa yani bila wara ya kumembiri nongo kwa Afrika Wa Vulavula kam ganalon FM minani kalanga pet matebula engwana smart wa jimo shtango mo shingirtano wa chechana makuna lavandandatsi mingsirome ketsas nendo ko ilombendlebe namonta kuri rabu naro suko ileria rabu kumen tano ya ngwetele ya hokore lamara magindibiri makume mbiri naro anro kusheketeni kula baba wala ko 15 kulo salamu wala ngwente wati 15th December kusuka kwalanu lembere herile pfu aka salanga nchumu kama msultan kwa nga ingisala urkona mingsrome nongana kwa Afrika Wa Vulavula umela suwa inchindani Eric Mabasa ifoma sunga kufika leka hafu kumbila wara ya mwenhlekani low kufumela kuna we kolonga kona imekulunga kulakta ingisela kuna kwa shashandla nkenseli mtarini mwana wa inservaina kusuka la kamtititi a Lombard ya angeri kalanga na miingisela swinene kalangon kanla ko mibon sebi bona na mutla akensas nene mtarini kensesu nene ko miseketela indlela la air traffic controller kusuka la ya Gateway International Airport la Apollo kwane hindlela le abasurutana mingsrome kolonga ko timakatinga titele timakaretira bakubla ito ba busa ya business very busa na ba bilersa et makata matsamele ya soma bindu kambe batsakiswa et makata kuva Afrika Dzonga ku hetela ku ri na ku komba ku ya hansi ka nhlayo ya vanhu lava va nga ri ku na mintirho hi ndlela leyi hambileswi van'wana va nge ri hi vahi vanhu va kona hi le kwihi lava tikomba ku va kha va henhla hi ku la mugangeni wa ka hina swi tikomba ku mintirho ya kala ku kala ka mintirho swa ya swinyanya hi ndlela leyi se hi vo va vulaka tani mingiseri wa Mugana Lon FM kasi yin'wana mhaka yi nga koho i timhaka leti ti vulavuriwaka ku langutiwe ngopfu ka xiave lexi va swandla swa holobye va pfunaka swona loko ku langutiwe timhaka ta ku sweswiwani holobye wa timhaka ta gezi hi vo va nga holobye wa swa timali wo khomela endzhaku loko holobye wa swa timali va vuriwa ku va va ye livini kumbe masikwini yo wisa hi ndlela yeleyo se xivutiso i ku loko ku ve ku na xandla xa holobye ku nga dokodela David Masonto xikombiso hikokwalaho ka yini ku nga vangi vona van'wana va ku hi ku a va kona ka cabinet se loko ku nga va kona ka cabinet nkokoko hi wihi swin'wana swa leswi kumbexani nga tsakela ku twana le ka wehe ku n'wangulo wa wena hi wihi le ka 0860 0025543 holobye dokodela Aaron Motsoaledi lava tivisaka timhaka ta ku ri ku hela ka vhiki loko va ta va kha va seketela tanihi ndzawulo ku seketela timhaka ta ku titsarisela ka vavhoti na wehe loko u nga se titsarisela ka voters roll titsariseli hi ku va u ri koho ka voters roll hambi wa vhota hambi a wu vhoti i swin'wana sweswo kambe ku va u ri kona ka voters roll u pfuna ndhawu ya ka n'wina ku yi tiveka ku yi na vanhu vangani lava va kotaka ku va na loko ku nikiwa mali kusuka ka mfumo le xikarhi swi hetelela swi tiveka ku na wehe i hoxe xandla ka ku va ku nikiwa mali muganga kumbe ndhawu ya ka n'wina hi ndlela leyo se ku hela loko ka vhiki ku ta va ku pfuriwile hi va ka commission leyi ya timhaka ta nhlawulo va pfule tindhawu to hambanahambana ku vona leswaku vanhu va titsarisela ku va kota ku vhota mhaka ta kumbe va nga le ku langutaneni na timhaka ta vanhu vo huma matikweni ya le handle na mintlhontlhotlho leyi hlanganaka na yona la tikweni kambe hi vo va twalaka va kha va vulavula ngopfu kambe ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku va tikuma va kha va vulavula ngopfu hi ndlela yoleyo se a hi sunguli ka leyi lava va SIU a va kha va vulavula na lava va standing committee on public accounts lava a va langutaka timhaka leti ta project ya ku yisa mati Giyani project liya a yi ringanyeteriwe ku yi ta tirhisa mali ya ku lunghira kolomu ka 90 wa mamiliyoni ya tirhandi 90 million rand kambe mi ta tsundzuka ku a khale ngopfu ku vulavuriwe timhaka ta va 3 billion ku nga mali leyi ve nge se yi tirhile na mati ya nga se fika ka khakhala 3 billion se swi vula ku billion i ti 100 million ta khume i ti 100 million ta khume ku va billion se loko se ku va 3 billion swi vula ku ka ti 100 ta 100 million ta makume nharhu ani a ku pimenyetiwe ku ta tirha 100 million yin'we kambe ku hetelele ku tirha ta makume nharhu ti 100 million leti
ti tlha hinkwato ti tsandzeka ku tisa mati se mali leyi dye va mani a ni lava ku hi swi hleketa kahle ku yi dye va mani mali leyi hi ku na hambi wo ya Giyani sweswi ka miganga leyi ya Giyani if ki languta kumbexana xikhumukani lexi nga vulaka ku hi xo xi nga dya mali leyi i nge xi voni yi dye mali leyi ni ri a yi ringanyetiwe ku yi ta va 90 million so 90 million ka 3 billion ku va ku sele 2 billion 2 billion 101 million rand yi ri cinci mati ma fikini kambe swi vangi tani se ku dye va mali leyi so ka yi lulamisa nongonoko lowu hi dzete hi fika kumbexana vanhu lava hi va votelaka ku a va hi rhangela a hi vona lava hi fanele hi votela vona hi ku ongeti loko hi va votela vona va languta voho na swi swa vona hi ku loko wo languta eka ngani i twa va ku ve ri n'wana wa holobye n'wana wa yini nsati wa yini hi vo va nga na tikontaraka ta yini na yini eka ngani ku tele eka hi swi twisa sweswo se loko hina hi va rhuma ku famba mi ya na khata mi ya twa ku Afrika-Dzonga yi nga tirha njhani ku na khata wa va ku hi malume wa mina a nga nghena njhani la buto wa mina a nga nghena njhani la a va ha languti hina hinkwerhu a hi twenini 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 ivi yi va 7443911 nongonoko eAfrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM mina ni khalanga Pet Mathebula Afrika Wa Vulavula I vupfhumba bya yini mara I vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyile ku hi ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi I vuya na madyambu ku ri hava gezi I tlela na ndlala I pfuka na ndlala I ya tikuma ku tihunyi loko I ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni I ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suke xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya Rixaka zero 0860 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula wo sungula vayingiseri hi loyi hi nhlekani okay ku tikomba la a ni tivi ku xi lava ku tlhe xi hi phinda leswiya swa tolo xi nga hi phindi hi lava ku ta ku twa min'wangulo kusuka ka n'we muyingiseri wa mehe 0860 002543 u nga tirhisa na x handle ya Africa Munghana hi kota ku twa ku n'wangulo wu ri yini hi mhaka leyi bulaka i timhaka leti hi bulaka hi toho nkoka wa ti-deputy minister na swin'wana swa leswi hi lavaka ku hi twa ku wehe ku u angula ku yini eka mhaka yoyoleyo nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM 18 timinete ntsena yi bele awara ya 12 eka nongonoko wa hina Afrika Wa Vulavula hi ndlela yoyoleyo a ni kha ni vona un'wana muyingiseri la a kha ni byela hi timhaka teti ta va holobye ku swi tikomba kahle ku va holobye a ko va na leswi swandla swa vaholobye a ko va na leswi va hetelela va hi vuyerisa ku ri swona ko va mhaka yaleyi ya ku va vanhu va kha va ti endlela hi ku rhandza ntsena ku va ku ta hakelaniwa hi xipolotiki 0860 002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela va ri ku na munhu a nga khomiwa hikokwalaho ka ku xavisa ntirho wa vuphorisa hi 10 ra magidi munhu loyiwani I kumeka ka timhaka ta ku ya hi crime SA veri I kumeka I khomiwile naswo I gweviwe ku ya tshama khotsweni malembe ya 6 hi timhaka ta vugevenga byelebyo kambe malembe lama ma vekeriwa tlhelo ka 6 kumbe 5 wa malembe ya woho hi ndlela leyo se swin'wana swa leswi kumbexani swi nga hetela swi langutiwa ku ya mahlweni ku loko ko va ka ha ri ko ku ya mahlweni I ta fanele munhu wa ko a khomisiwa hi mhaka yikulu hikwalaho ka ku khomisana hi nga ringeta un'wana muyingiseri hi twa ku ya tirha layini leya hina ke henhla ka hayi minjhani papa hi pfukeni n'wina minjhani
Mpfukeri a khensa lexi ni nga xi vulaka loko na ha ri ntsongo na ha ri high school our leader ni ta n'wi swi vurile ku ni ta funungula buwa ni mihleka so what I can say hi ku mina ni ri vanhu va South Africa more especially va hala ka hina Vatsonga ni ri mfumo lowu wa milaya ngopfu hi ku hina hi le ku dyeleni hi le ku tiphineni hi ku hi dya na swigangu swa hina na vasati va hina na vana va hina hi le ku dyeni ani hi vona va hi hoxaku laya hi dya va hi langutile hi tisulamulomo sweswiwani nkarhi wa ti-election ti-food parcel ti tata sweswiwani na president wa hina u swi rhangele mahlweni u le ku phazamiseni ni nga ku va le ku pfalapfaleni so ni ri va milaya nga va mi hlukela kwalaha ka dzingidzingi nga ku mi nga dya hi ndlala va kuma mi file ku fana na vanhu va le Gaza a ni ri mi n'wina mi vhotela vanhu lava va nga mi pfuneki hi nchumu so hina hi le ku dyeni kambe mara a ni ngo sweswo mi nge vuli hi ku a ni ngo sweswiwani hi xi Afrika-Dzonga tanihi sweswi hi nge ri hi constitutional democracy swi vula ku va heta kuma vanhu lava nga ta hi rhangela va fanele va voteriwa kunene a ni ri va vhotela vona vanhu valava va vhotela hina hi dyaku se hi tshikeni hi dya hi tiphina hi sula milomo ma vona sweswiwani vile ni na ku xavela un'wana dyakudi babayi ni moxela nkarhi hewa ku nga va ku ri ntiyiso leswi a swi vulaka vayingiseri leswi ko ho va vhotela ku va ta dyela hi va langutini kumbe hi ta humisa kwini 0860002543 ndaka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki un'wana vayingiseri hello hi nhleka Butat Mfukeni. hi pfukile minjhani papa Mfukeni n'wana bava. Okay. Butat ku na nkulukumba lowu a ku humaka sweswinyana. Ya a ni lava ku kandziyanyana kwalahanyana mahaxi ya swa vavisa swinene. A vuputatswana vo Mangope va tshama va swi vula mahaxi ko va ku aka politiki mahaxinyana swintsongonyana i ku swi fana na loko kuma ku ka disaniwa laya mi canvassela mina ni va candidate loko ni va candidate me hina hi nga ku canvasseni ku na swin'wana swi phemaku mara the community in large ti gina ti nga ha benefitangi nchumu mahaxi ku gina ku va mhaka ya munhu na family ya yena ku tala un'wana a tshama ku lavo nhlonge yo basa a va nga dyi khale na a va dya mahaxi mara problem ya sweswiwani ya ti-politician ta masiku lamawani i ku va dya ngopfu mahaxi ku endla ti-basic hambo endla ti-basic mati gezi ku na swilaveko nyana swintsongo leswi ni normal person a swi lavaka mahaxi for a normal living wo provide mati u endla ku gezi ri kona tliliniki yi va kona ku va na xikolo laya ko tala vaakatiko a hi lavi swo tala mahaxi a hi lavi swikontiri swa golidi no swo tala hi rita tindlela loko land yi ri kona mi hi nyika land nyana lava kotaka ku ti hakelela va kota ku va hola kunyana swintsongonyana va ti akela ti-RDP ti nikiwa lava totally mahaxi ku dyiwa ku ri koko ra xilondza swo fana na sweswiya se swa karata u gina u vulavula ku fana na nkulukumba loyi a nga vulavula mahaxi a ku wa swi twa ku yini a hi fambeni hi ya vhotela ANC kambe hi continue hi hlupheka and please a hi limiteni ku rilarila ngopfu ni le ka swiyanamoya mahaxi ti-topic hinkwato seni i ku rila ti-service delivery there service delivery this but come nkama wa election mahaxi hi tshemba vakulukumba lava so much I'm not saying nga va voteli kumbe hi votela mara no vula ku loko system yi nga ri ku tirheni can't we consider changing it maybe hi vona ku ya kwini hi ku nkama n'wani hi tshama hi ka hi ri like the very same thing a Giyani for example hi nwa mati na tihomu mahaxi for since when kusukela rini i khale ngopfu mahaxi mara believe you me va kuma ti-90% 80-something% ka ti-national election u gina u ti vutisa u va ku fanele swi muyingisela ka vulavula ku wa swi ta ku yini va voteleni kambe ene a va hi hluphekisi mo a va endli sweswo ANC khomisani sweswo gandelani vanhu valava because nga ku vo endla hi mavomu so u gina kambe a nga ri ku vulavuleni hi vito ra organization kambe lexi xi nga koho sweswiwani i ku xiphiqo lexi nga koho i ku a ka ha ri van'wana tipolitiki ntsena lava hi va votelaka na lava va tirhaka tihofisini na vo va hetelela va endla ku vukorhokeri byi nga fiki hi timhaka ta vukungundwani na yini na yini hi yo mhaka loko mo va mi landzelele xona xitori xo fana xa le Giyani xikombiso ku na ti-officials leti sweswi hi vulavulaka se ku nga tekiwa na
na timali ta toho ti vekeriwa tlhelo hi va SIU hi mhaka ya ku va khumbeka ka ku va project yi nga fambangi kahle. Problem yele ya ku mi kuma ni pfumelana na n'wina Mashi mi kuma ku the root cause ya kona yi political ko tala ene ka vula loko se swi ya le hansi swi katsa na ti-department tin'wana leti ti nga kule na xipolitiki but the root cause loko mo nga ku kwala swi nga sungula kona ansiheni wa kona u ya kuma ku it was a political decision that had to be taken somewhere and then leswi nga fika swi nyokovela until loko se corruption ya Mashi ya fika yi affecta lero hi twa nga ku a ku na a politician nearby because now once yi draina yi ya le hansi le ku vonakala nga ku a ku na ti-fingerprints ta politiki ku ri ku ti kona ko va ku se loko se swi ka swi nwela swi ya le hansi so languteka nga ku i vanhu ntsena swi affecta na vanhu leyi i problem yikulukumba leyi hi nga na yona FD kumashana Nemetwe nikazizwa enkom 0860002543 my reason project I pimanyeteriwe 90 million rand a swi endli na n'we xa 10 ya mali leyi yi nga hetelela yi tirhile na mati ya nga se fika 10% a yindli 1/10 n'we xa 10 90 million kambe sweswiwani ku vulavuriwa yi ze yi fika na va 3 billion hi va ka yini hi mi amukeleli ka munghana lone Njani? papa hi pfukeni n'wina minjhani A hi pfukeni. a khensa Ya leswi swa vava swinene ende nkama wo tala loko ni nghena masiku ni vulavula timhaka ta ku timhaka leta tithendara leti vanhu va tlhela va nghena na kwala moyeni va tiyimelela i swilo leswi hi moxelaka swi hi onhelaka swinene laha tikweni ra hina tithendara leti ta vava bodbed swinene ta hi moxela ende va yi tirhisa tona ku yiva mali imaginani loko swi pasisi budget yi pasisiwa ku 90 million yaliyani loko a yo tekiwa hambi ku ri yona ntsena yi nyikiwa masipala wa Mopani ku famba ni mi endla mati mi endla ku mati ma kumeka ku nga za ku endliwa na thendara ku tholiwa vanhu lava nga tirha ku focus ka sweswo i ngi na mati ma ri kona ndhawu ya Giyani hi 90 million a hi ta vula loko mati ma ri kona sweswi mara yi famba ya nghena ka tibiliyoni na mati ku hava kahle loko hi nga khansela swilo swa thendara ni siku ra hina ri nge lungi nakan'we ende loko vanhu hi tlhela ku ya ku voteni next year hi ya swiphakiwa swikhipa va ta hi va tisa titiraka ti jikajika ndhawu leyi hinkwayo i vanhu va tshama va ya vota mara lexi mi nga xi vona xi ndzi va tswala va nga le tiyunivhesiti sweswi va ta endleriwa tibexe va endleriwa leswi nga leswi va phakiwa na swakudya va nyikiwa na swikhipa mi va vona va karhi va cina loko mo za mi va endlela sweswo rixa hi xa mundzuku loko ti-result ku ya va ya vhota va vhotela SRC a va ha voti vona vana va nga va endlela swo hi swa tiphati teto ku komba ku a va phutisiwi hi swikhipa na ti-case leti va xavelaka tona va langutisa ku i mani a hi pfunaka loko hi karhi hi hlupheka laniwani hi nga kumi timali ta tinasas ti-dileya hi dlawa hi ndlala na stuff like that va langutisa ku i mani a hi pfunaka in future se a va fane na hina vatswari va kona hi nga ta nyikiwa xikhipa hi bayizisiwa hi xikhipa a ni swi tivi hambi ku hi nga tlhariha ngopfu mara a hi swi pheka hi bayisiwa hi xikhipa hi nyikiwa xikhipa hi famba hi ya vhotela munhu va hi tshembisa mati va tlhela hi nga ha makumi mati swilo swa vava swilo leswi va karhi va yisa tithendara ya vona va karhi va xurha ku kula ka miyingiseri hina hi to tidyela hi vhoteni futhi na lembe leri taka ende hi ta tlhela va vhota vona va tidyela na vavasati va vona na swigangu swa vona a ridzi ke inkomo hi ku mi nga si famba hi ku minkarhi yo tala ta twa kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku loko ku huma ngopfungopfu sweswi swi nga swikandala i ta twa ku hehe luya a ku ri nsati wa yena luya a ku ri n'wana wa yena luya a ku ri sivara wa yena luya mara va tirhisa sweswo and no ni nyika xikombiso xin'wana ni nga xi kuma ku na khampani yin'wanyana ni vitana kwala semeni va ta hi pfuna se loko a hi nyika code hi na hi karhi hi lunghisa timhaka ta thendara ya kona se siku rin'wana wa ni foyinela u ri se vo n'wina hala ka department ya n'wina khati ya n'wina i ti-percent tingani se ni wa swi tiva ku yini hala ka hina hi tirha kona swi endliwi sweswo loko munhu u tlhela ku foyineli na ku byela ku laveka percent tingani hambi ko 1% kumbe u na ku xaveriwa ball pen ku na nambara leyiwani u report-a ka yona i dismissal same time a swi endliwi swi sweswo ku ri u tolovele ku tirha ku tirha na government vhele u tirha na swikolo swo taniyani loko va endla thendara kumbe va kuma thendara ku na khadi leyi va nyikaka ti-officials hi leswi ni nga a nga ni byela yena hi yexe a ku na khadi ni minkama yo tala va tirhisa 10% loko a ni hlamusela i ni byela ku hina laha hi tirhaka kona hi swi endli sweswo a swi laveki nakan'we sweswo i nandzu wukulukumba ngona ku swi kahle ku u byeli mina o yo byela munhu un'wanyana a yi khanseliwi thendara ya wena ku va u vuli marito malamo
i swilo leswi nga kona siku na siku tithendara ti khanseliwa ka government siku ra hina ri ta va kahle inkomu Ikhensini 0860002543 i 29 timinete yi nga se ba awara yan'we a hi tweni kuma nge awara yan'we ya ta emise ku yini mixo justice mashimsi yimwe kulunga kula ta hi byela sweswo hi ndlela leyi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona 30 timinete ntsena ku bela awara ya 12 i nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela endzhaku ka loko ku hume swiviko swa ku va holobye wa swa timali va ye ka masiku yo wisa naswona holobye wa timhaka ta gezi va vo lava va langutaka timhaka ta swa timali ta Afrika-Dzonga ku ve na ku vulavula kukulu ka ku hikokwalaho ka yini ku nga nghena vo fana va dokodela David Masondo ku nga vona xandla xa holobye loko swi ta ka timhaka ta swa timali hi ndlela yaleyo se yo mhaka lava hi lava ku bula na vona nkulukumba Mmusi Maimane vona va kusuka ka Build One South Africa hi ndlela yaleyo vo hi nga ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi va twa lava va khumbeka swinene hi ndlela yaleyo Mr. Maimane, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon and good afternoon to fellow South Africans. 2024 is just around the corner. How are the preparations going? It's going incredibly well. We are going across the country. You know, South Africans are saying to us, please come, because we really want to build one South Africa. And every day you are realizing as people are losing their jobs, they are realizing that they are running out of money. They are saying to us, come, let's bring about the change. So it's going well, thank you. And you have raised your dissatisfaction about the issue of deputy ministers. Can you elaborate on that, please? Are set in government for the sole purpose of giving jobs to friends of the president. These are people who end up in our constitution. They don't even form part of cabinet, but they form part of this thing where they get all the necessary security and privileges, etc. This is something we should not be doing of. It's a way of bloating the government and increasing the number of people loyal to the president. And in truth, for many South Africans are suffering. Imagine if we used all that money that we pay deputy ministers to effectively help fund schools, make sure we can bring police stations. It would make a difference. We do not need them. And I can assure people of South Africa that a Bosa government would never have deputy ministers. Is it because they are not part of the cabinet, or there is something more to that except the expenditure part? Because some would say they would be sharing duties, but now in a situation like this, another minister is taken instead of the deputy minister. The President Mandela ran a government with only less than 20 ministers in total. Why are we now adding more and more? If President Mandela could run in the most complicated time in our history, President Mbeki had an even smaller cabinet or of a similar size, what is the use of having more and more people? So it's not any efficient, it slows down decision making and doesn't help us be held accountable. So to me, the call still holds. We do not need deputy ministers, and I think the sooner we do the change, the better it will be for all of us. And why do you think it's becoming difficult for the ruling party to reduce the cabinet? You remember the current president, before he became one, he was saying he will be reducing the size of the cabinet, isn't it? The current president is someone we cannot trust, because he has said many things in the past. He's promised a lot of changes that none of them have happened. And the difficulty is what he's done worse is that he's built a cabinet and a presidency office that is the biggest we've ever seen. He's got more ministers in the presidency. He's got too many people working there. And so for us, we are saying, if we really want to save the people's money, let us ensure that we bring about change. Let's ensure that we build a smaller government that's more nimble. Also, if you run an organization, having fewer people that can make decisions is better than having hundreds who are not adding value. You want to be able to be effective at decision making so that it's quicker.
Today in South Africa, if anyone wants to start even a business or do anything, they have to not only speak to the province, they have to speak to the deputy ministers and speak to ministers, director generals. It's a way of making sure ANC people are employed at a higher level. And I just maintain it is unacceptable. It flies in the face of what government is asking the people of South Africa to do, which is to tighten their belts. And over registration weekend, I cannot stress enough that we need more and more people to register to vote so they can bring about the change we need. I see. Mr. Maimane, you can still thank you very much for your time. Ndakhensa. Inkomo. Iswa mixer mgarano FM tatana Mmusi Maimane lava vulavulaka hi timhaka ta nkoka kumbe ku ke nkoka ka swandla swa vaholobye va kombisa timhaka ta ku leyi ko va yin'wana ya tindlela leti ti tirhisiwaka ku va ku kota ku va ku nyikiwa mintirho swirho swa vandla leri ri fumaka xivutiso ku ta va ku ri ku loko ku ve himpela va na nkoka hikokwalaho ka yini loko se ku fanele ku fika xiyimo xa ku va khomela holobye va nga tirhisiwi va vulavula timhaka ta ku i mhaka ya ku va nga ri kona ka cabinet hi ndlela yaleyo se loko va nga ri kona ka cabinet ka vula hikokwalaho ka yini se va nge ri swi tlhela swi va kahle ku va na vanhu vantsongo lava va tekaka swiboho ku tlula ku va na vanhu vo tala lava va tsandzekaka ku va va teka swiboho president Cyril Ramaphosa loko va nga se va president va vurile timhaka ta ku timhaka tin'wana ta tsundzuka ku vi ku tekiwa nkarhi swinene ka ha rindzeriwa ku tivisiwa ka cabinet ya vona yo sungula ku ri na ku langutela ka ku kumbexana se yi nga vuya yi hungutiwile kambe ke a swa ha vuyangi swi endlisa sweswo loko mi languta ku ya hi tatana Maimane va ri xin'wana xa lexi nga hetelela xi va koho i ku president va na cabinet ya vona a hofisini ya vona yo tala ku tlula ti-president letin'wana ti nga tshama ti va kona hi ndlela leyo ka vula siku na holobye wa timhaka ta gezi se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga hetelela ku hi njhekanjhekisana kumbe hi bula hi swoho mina na wena kambe hi la ku ringeta ku bula na tatana Mbhazima Shilowa la hi twa ku ku na tsala rin'wana va nga ri tsala mayelana na holobye dokodela Aaron Motsoaledi lava na voho va nge le ku vulavuleni timhaka ta mafambiselo ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta nawumbisi lowu nga koho wa timhaka ta vahlampfa lava va taku eAfrika-Dzonga xana tatana Shilowa mi ri yini kambe ni ta bula na vona a ni ta kari ku hi hundzela laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 19 minute yi nga se ba awara ya 13 ka Munghana Lonene FM ka vula sweswo hi nga ku tshembisa tatana Mbhazima Shilowa va yime ku lungela muhleri wa tipolitiki khale ka premier wa Gauteng khale ka matsalani general wa Khosato mutsari loyi a nga pfumeleriwa ku tsala mahungu na matitwelo ya yena ka News 24 hi vo hi bulaka na vona ka nhlekani lowu tatana Shilowa kumbe ni rivele na ku wo suka holofana tatana Shilowa nhlekani Yesu sikulukumba se ukele minjani wena efokile ayifanele ngisala ndako ifanele itiveka na yona no ni khomeleni tatana Shilowa ta sungula hi yona nkarhi lowu taka Eso swi laveka ku ngopfu sweswo tatana Shilowa ni lava ku vulavula hi katsongo hi tsalo leri mi nga ri tsala eka News 24 mayelana na holobye wa ndzawulo ya xikaya dokodela Aaron Motsoaledi kambe ni pfumelele ni sungula ni mi vutisa matitwelo ya n'wina hi hoyi leyi nga koho mayelana na ku va swandla swa holobye va nga tirhisiwi loko holobye a ye livini swi ta helela swi fike kwila hi ku na ku rivilela ka ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi va na swandla swa holobye loko ku ve loko mi ya livini a ku tirhi yena a swi nga fiki helo hikuva vanhu vo vulavula ntsena na nkulukumba Maimane o vulavula ntsena loko mi languta ka constitution nawu wa vumbiwa wu vula leswaku president u ta va na cabinet a nga va na tona ti-deputy ministers ku tlhe ku va constitution yi nge ri kambe vaholobye hi vona va nga ta tshama aka cabinet meeting yi vuriwaka executive ku nga ri swandla swa vona leswiwani swi endliwa hi mhaka ya ku a hi lani ntsena matiko hinkwawo yo tala swandla a swi tshami ka cabinet kambe ko tala swi nyikiwa mintirho yo karhi leyi va yi endlaka so a hi tekeni kwala hi vulavulaka kona hi mhaka ya kulukumba Godongwane loyi a nga ka sick leave a nga khomeleriwa hi Ramokgopa Ramokgopa i lo khomela ntsena leswaku hi yena a nga ta yisa xiviko loko ku ri na cabinet
kambe munhu loyi a tirhaku na department liyani na ti-heads of department sweswi hi vulavulaka hi vona kulukumba masondo hi yena a tivaka leswaku laha ku endliwa yini na yini na yini na yini hikuva a swi vuli leswaku loyi a nga khomela se yi sukile le ka department liya yena swo vula ntsena leswaku report yi ta nyikiwa yena ku va yena a yi vekaku le ka aka meeting ni nga kuma ku swi fana kwala ka n'wini hi yena nga ta yisa le kambe munhu loyi ku nga yena a tivaka leswaku ku fanele ku humelela yini ku na meeting yo karhi a ku na meeting a nga ta va na yona Ramokgopa a twisisa mhaka ya ku ri banga yintshwa yi fanele yi akisiwa ku yini swi tiviwa hi masondo swi rhana hi yena so ho ti vulavulela ntsena hi vanhu va misava kwala ko ti vulavulela mi ri yini n'wina loko ni vona mi tsale tswalwa rin'wana lava mi nga va tsalela va ku ni fanele ni sungula ni ti tsarisela kambe namuntlha hi pfuneni ku ri twisisa mi ri holobye dokodela Aaron Motsoaledi va endla yini hi timhaka ta matirhelo ya vona na vumbiwa ndo hlaya ku pima ku ri loko mi langutisa kulukumba Aaron Motsoaledi hi lembe ra 2020 ku ve na court va vuye va yisiwa court leswaku ku fanele ku cinciwa constitution yi pfumela leswaku ku nga hlawuriwi ntsena mavandla ya tipolitiki kambe na valanga ku langa lava tiyimela ku va ri voxe va va kona constitutional court yi ku ri ni mi nyika 24 hours 24 months leswaku mhaka leyi mi va mi yi lunghisile a va swi endlangi sweswo swi teke another 8 months mhaka leyi yi nga swi lulamisiwa loko se yi ya lulamisiwa va tlhela va nghenisa vona hi voxe nkulukumba Motsoaledi kwalaya ka nawu lowuya se wu nga pasisiwa wu vula leswaku 4 months after wu pasisiwile hi leri wu pasisiwe hi kwala ka October hi vo June 4 months after wu pasisiwile leswaku hi October va ta simeka panel leyi nga ta famba yi lavisisa leswaku mahlawulele lamantshwa ya fanele ya yima hi ndlela yini a va se swi endla sweswo even though ku ri ku hi vona va ngete hi ta swi endla 4 months after wu ve kona xa vunharhu ku na constitutional court yi nga va kona 6 years ago hi mhaka ya vona mi kuma leswaku 6 years later a va se yi landzelerisa hikokwalaho constitutional court yi nga ze yi vona ku ri no a yi nga va xupuli ntsena hi leswiya swo department hi yona yi fanele ku yi hakela va ku department yi ta hakela kambe holobye na DG ya vona va fanele va hakela se ni ti vutisaka ku ri loko holobye loyi a nga teka xiboho a funga leswi vitaniwaka oath ku ri ni ta landzelela constitution loko a nga landzeleli constitution hina vambuyangwani u ta hi dyondzisa yini na leswaku hikokwalaho ka yini ANC na president va swi pfumelela se swi nga va swi vula yini leswiwani tatani Shilowa ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku hi le ku hanyeni ka tiko leri ri nge ku landzeleriwa byona vumbiwa lebyiwani hikokwalaho ka yini swi nga twali swi ri na huwa ku fika laha n'we mi nga swi tsala kona yi kona huwa ko va ku vo ka va nga yi landzeleli se mi ta kuma ku ri va defend democracy na vona va vulavule hi swona na lava va outa na vona va vulavule hi swona na mina ni vulavula hi swona mi ta kuma ku ri vhiki leri taku hi mhaka se swa vulavuriwa va ta n'wi vitana le parliament kambe na loko a nga fika ku hino ni khomeleni a na ha lunghisa mavito hi lama mavito ni funga mhana nga fanele loko tlela kwele a ntsungeni wa Childani holofana a ku na mavito hi nga ta ma kuma na vhiki leri taku yin'wana leyi a ni lava ku mi vutisa hi yona sweswiwani ku na nawumbisi lowu va nga ka wona vona holobye Motsoaledi lowu khumbaka timhaka ta vahlampfa loko ka hi vulavula na muhumelerisi laha ya fika hi kuma ku onge ti ko twala vona ntsena
va vulavulaka hi timhaka leti khumbaka vahlampfa mi ri yini n'we mi vona yini hi tirhele ra vona na timhaka leti no vona eka mhaka leyi ya ku lunghisiwa ndlela leyi vahlampfa va nghenaka hi yona la tikweni ra hina na leswaku loko se va ri la tikweni ra hina va fanele va khomisiwa ku yini kwalano va le ka ndlela leyinene leyi vo tala va va seketelaka na swi tiva vo tala loko swi va tani va ri no mi nga swi vuli hikuva swi va engaku i rivengo na vahlampfa kambe kulukumba Motsoaledi va ri a hi langutiseni milawu ya matiko hinkwawo ya vula leswaku loko u fika ri mihlampfa i fanele i nghena hi ndlela leyinene loko i nghena i fanele i va yi ri na maphepha loko i ri hava maphepha wa ya eku noni hava maphepha no tsutsuma le ka hina hikuva ku dlayiwa vanhu kumbe a va lava ku ta ni khoma ni wa tipolitiki kumbe swi te yini ivi va ku okay swi vula leswaku wena hi wena wo lava asylum mara loko u lava asylum a swi vuli leswaku u fanele u tirha na yini laha ka hina loko i fika namuntlha nduku i pfule xiphaza leswi ti kombaka leswaku a hi munhu la taku hi mhaka ya asylum seeking ko va ku ntsena ku ri hayi very le South Africa hi le Blandlani a ni yi kona se mi ta kuma leswaku mi tiyisile ANC ya vulavula mara a yi vulavuli ngopfu tiphati tin'wana ta vulavula mara ti vulavuli ngopfu hi mhaka ya ku va chava ku ri vanhu va ta ku leswiwani swi yelana na rivengo ra vahlampfa a hi tseleni mi nga fambi mi nga ni hlamulangi xivutiso lexi loko ku ve mi xihlamurini ni khomeleni hi ku ni mi vutisa swona se hi ku kongoma mi vona ongeti va ha ringanela voholobye ku va va koka xitulu lexi ngopfungopfu loko kha ku langutiwa swihoxohoxo sweswi nga kona ku tsan'wa yin'wana ya milawu ya vumbiwa loko a ku ri nkarhi wun'wani tiko i nge se va fambile hi ku vona ka mina a ni voni va ringanerile loko ku ri leswaku a va lavi ku landzelela swa nawu kambe hi mhaka ya ku ri president a hi munhu la tiviwaka ku ri a nga kota ku songola munhu I'm sure va ta tshama kwala ku fikela ku ya fika nhlawulo ai xivulwa xexo tata Shilowa xi dlele ni mitwini ni khensini nkarhi wa n'wina tata Shilowa i tatana Mbhazima Shilowa va vulavula hi timhaka ta tsalwa leri va nga ri tsala na we nga ya ri hlaya loko ya mahlweni ka News 24 i van'wana va vatsari lava va pfumeleriwaka ku va va tsala miehleketo na mavonelo ya vo mi kota ku twa ku endleka yini hi ndlela yoleyo ta ringeta ku va lava holobye hi ta kota ku bula na vona hi twa ku na nawumbisi lowu va vulavulaka hi wo wu le ku fambeni njhani tlhe hi bula na hi timhaka teto letiwani ta ku ongeti ku na milawu yin'wana yi hetelela ku yi tikomba yi nga landzeleriwi ku ya amahlweni ku fana na ku cinciwa ka nawu luwa wa timhaka ta nhlawulo hi ndlela yoleyo kambe yin'wana ya leyi kumbexana ni nga tsakela ku twa na we n'wangulo wa we ka yo i timhaka tete ta ku loko ka hi languta tiko ra hina hi languta swiboho leswi fanele swi tekiwa swi tikomba ku pfa ku va na ku koka milenge ka lava a va fanele va teka swiboho xivangelo ku nga va ku ri yini kumbe hina tanihi vaaki ho fika kun'wana hi vona ongeti swi jahile ku fanele ku tekiwa xiboho ku vi lava va nga fanele va teka swiboho va swi vona a swi jahangi ke 0860 002543 na ri teka riqingho ri ri na tshembisi andaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ku twi n'wangulo wa wena u ri yini hi sale timinete tsevu ku ve hi kuma mahungu ya misava loko hi vuya mahungu ya misava hata ya mahlweni hi bula na wena ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 inhleka aye papa but I'm not good to share vayingiseri ne ku ri va tekela nhlokweni rito leri vuriwe exile xana swi vula i rito leri kongomisiwa ngopfu n'watipolitiki kumbe varhangeli ematikweni ya misava ne but that loko va kha va fuma va ri in charge na tiko va endla leswo swo teka yiva mali
va vekisa matikweni le handle va maka tiyindlu va endla yini ku ri nkarhi wa vona loko wu fika ku wa mfumo wa vona va kota ku baleka ma twisisa so hi nga ka hi nga rule out ku ri na the same varhangeli va tiko lera hina va nga va kha va endla swo fana na sweswo va swi tiva ku ri corruption yi kona matiko hinkwawo ku sala South Africa ntsena loko mi langutile matiko hinkwawo ma Africa is the same exile ma vona exile ku ya emchavela wawa amchavela wawa leswi von'wa tipolitiki va hanyisa swona so mina ni nga ka ni nga hlamali ti 90 million ti balaku ti dwini timali yini von'wa tipolitiki va rhangisa vana va vona le loko mo famba mi checksisa i mani wa tipolitiki n'wana wa yena a dyondza ku la South Africa va dyondza kwele handle swikolo vona tiyindlu kwele handle se hi nga vulavula swo tala vo yimela siku rin'we loko ku teka se loko ku ve n'wemi swi tivisa sweswo hikokwalaho ka yini hi fanele hi va tshemba ku a hi nyikeni xikombiso hi swa dyondzo loko ku ve vana va vona a va dyondzi dyondzo leyi hina ve nge vana va hina va fanele va dyondza yona hikokwalaho ka yini hi fanele hi va nyika matimba ya ku hi rhangela va hi nyika dyondzo leyi vana va hina leyi vana va vona yi nga va fanelangiki swo swi humelelaka a ni hava vota va ta gangisa tivhoti hi ba mkulungwane va hendlela tiphati na yinini xikombiso rihanyo a va tshunguleriwa va teka ti-flight va ya overseas mara still hava tshemba ma twisisa mi vona khanselara u ta suka a ya kwala madorobeni ma lamatsongo kwala xitandini kwala mi vona a nga ha tshami kwala xitandini meyara u ta suka a ya ka leriya rikulu premier na yena u ta suka a ya ka leriya mantisisi ha swi vona va kha va tlula hi veka switetisi va gonya va vekela switetisi va gonya mantisisi loko siku ra vona ri fika va swi vona ku ti le khantiweni ti-vote ya luza phati ya vona ti-private jet ti ta ti va teketela hikuva phati leyi nga ta nghena ku va yi vuyisa trust ka vaakatiko i ku va yi khoma vanhu lava yi repossessa swilo hinkwaswo switsongotsongo va vuyisa 50 billion even va nga 50 billion yin'wana va nga yi tsandzeka mantisisi mara va ta lava ku teka trust ka vaakatiko va swi tiva va ta khomiwa va ta baleka hinkwawo se va yisa lava as food ve le ku makeni outside the country then na mimiti outside the country hi ta ku phapha mi ta tlhe mi hleketa one day mi ri kwala ka minongonoko walowo va tsutsuma va baleka ma vona kwala kaya mi nga n'wi teka munhu a ri thicara a dyondzisa primary school a nghena ka swa tipolitiki mi n'wi vhotela va khanselara mi tata ku u tshama ko Malamulele u tshama Giyani u tshama koko a lokixini se u tlulile va ya tshama vo veka switepisi va khandiyetela vanhu lava mantwisisi va veka switepisi ma swi tsundzuka xitori lexiya xa va yisela va tirha under Adolf Hitler va va kumetelini hala Poland endhawini yin'wana mara se a va gugini hi vo 2011 mantwisisi va endlile leswaku vo exile va baleka loko the Nazi party yiwa va balekini va yisela ka sa va ri na yindlu somewhere Hayden house private house hala vo Poland va tumbela kona the same things van'wana tipolitiki va le ku makeni ka tiyindlu outside the mi nge ti voni sweswiwa a ni hava dyohangi mi nge tivi munhu mi nge ti voni mara loko nkarhi wu fika va swi vona se ka hisa vo to tsutsuma va ya tshemetela tiyindlu letiya hi exile a mi chavela wawa Nemetwe bat. Komo botpet. Kesir botamin kesir 0860002543 nangana ku Afrika Wa Vulavula kamgana lon FM salle minute na half engarangeta un'wana akara na mwana la anaka engarangeta un'wana hitwa ku ye ku nga vana un'wana hi famba ku na yena hi nga siya mahungu ya misava mi nga rivali awara yan'we hi mahungu ya misava na Misho Justice Machines eve kusuka kwalano ta va hi ya mahlweni hi tlanga na ti-voice note leti mi nga ti rhumela ka 065-744-3911 na ingeta nakambe 065-744-3911 nomboro yeleyo a yi foneriwi kambe na swi tiva ku na sweswi ni nga vula ku a yi foneriwi hiko munhu a nga ta yi fonela a ni ngo swo tsakisa vanhu hayi munhu o tsakisa hi ku fonela nomboro leyi a swi tiva ku a yi foneriwi hambi ntsako wa kona ku va ku ri yini kwala ni ta twa mani kambe swi ri tana hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi ku la ka siyandani la sweswi ni vulavulaku i awara yan'we na la Polokwane i awara yan'we hi loyi Misho Justice Machines i byela mahungu lama nga hi tshembisa wona ya Misho avuxeni botpet na muhumelerisi kwalani mina ni ri a project liyani ya mati
ku dye vanhu lava va nga henhla va lava va nga humesa yona project yaleyo hikuva swi vona ku celaceriwini na ku hala ka mageba mara a ku na mati ya humaka enda wa swi vona ku swi swa ku a swi tshembisi swilo leswi a swi endliwa ku lo dyiwa mali yi dyiwe ku sukerisa le henhla le me hi leswi ni swi vonisaka swoho botpeta vanhu lava i titsotsi kahle vanhu lava hi va vhotelaku va dya va tata makhwiri ya voho mara hina a va hi pfuni hi nchumu ende a va hi langutisi inkomu advice record ihlekani khalanga na muhumeleli siku la ntwanani khalanga mina ka le Giyani ya mati khalanga ni nga tsaka loko no vona vanhu hinkwavo lava nga khumbeka ka timali teto tala khalanga total tele ngoti voni timali teto khalanga ku hana mati mara timali ti helile khalanga va khomiwe hikuva va jele khalanga no leswi a hi swona mani varhangeri lava hina lava a va yiselo vo hi tlherisela ndzhaku se loko hi vulavula hi ku na nkarhi waloya mfumo lowu a wu antswa ngopfu khalanga a va dya mara va endla swilo a hi nga koti ku swi vona mani no yi koma khalanga ku tirhiwe a va khomiwe vanhu valava ehlekani na vaxomi khalanga a ka ha ri na leadership tiko leri a ya ha ri na varhangeri va ku rhangela tiko leri hi ku lava ku ri humelela ho va na varhangeri lava va ku lava ku endla vaakatiko va la South Africa switepisi swo khandziya hi swo va ya le henhla leyi loko va ri le henhla leyi va swi raha swo wa hansi va ti dyela leswi va swi tsakelaka hi ku rhanda hi lo sala na munhu wun'we loyi ni n'wi vonaka nga ku wa ha yingisela swirilo swa vaakatiko yena Dr. Aaron Motsoaledi nga ri yehe nga ku wa ha yingisela swirilo swa vaakatiko wa ha rhandza vaakatiko va la South Africa lavan'wana ho va vona loko va ri ka media ku ri i varhangeri mara tinhloko ma swi vonaka a ti na nchumu inkomu ehlekani botpete mhaka leyiwani ya ku ignoriwa ka ti-deputy ministers a yi sungule namuntlha mara loko hi languta ku leya namuntlha leyiwani hosi ye tshura mukhupa i nyikiwe department yin'wana yikulu ngopfu hambi ku ri hina vaakatiko a hi na hope ya ku i ta swi kota ku dila na load shedding a ta khomisiwa laha ka leyiwa ya finance leyi a hi xidepartmentani i department leyikulu kuma ku ignoriwa munhu loyi already a nga ka that environment yi siyela swivutiso swo tala swo endla ingaku ku thoriwa ka ti-deputy ministers ko va timhaka ta ku va khavhara ku va nga sali handle ka administration ya president hi mhaka ya ku loko va sala handle va ta n'wi attack-a ende loko va ri ndzeni va ta n'wi protecta loko a hlangana na ti-problem because a ni voni reason yin'wana ku why ku fanele ku ri na deputy minister i mukasi ka ndhambi inkomu laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mehe 0860002543 khenseli swinene n'wina mi nga rhumela ti-voice note ta n'we swinene ha khensa swinene loko mi teka xiboho xolexo ka vula a mi nga boheki ku va mi endla tani kambe mi teka xiboho xa ku va mi ku hi lava ku rhumela hi ku hina ha swi lava leswaku hi seketela nongonoko Afrika wa vulavula khensa swinene ku va mi hi seketela i mhaka ya kahle swinene i 10 minute ntsena ku bila ora ya 13 khenseli mahungu ya misava mixo justice mashimzi na wehe u nga yingisela kwala u nga yingisela u ri koho khenseli swinene lexi xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kasi ka tin'wana timhaka leti hi lavaka ku va hi twa n'wangulo wa wehe ka toho i timhaka toleto ti nge le ku endlekeni hi lava ku twa ku wehe n'wangulo wa wehe wu ri yini ka timhaka leti hi bulaka ha tona nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi langutaka ku timhaka ka vula ti tele mhaka ko ti tele timhaka hi leswo mi swi vitanani ka mi ri maqatha ri tsariwa njhani qatha qatha ra nguluve maqatha ya nguluve leswi vulaka ku mo tlhava mi dya hi kota ku twa tlhelo rin'wana ra mhaka ya n'wina ni twa van'wana va ku na ku kombisa ku vilela ka xivambu a ni tivi ku kombisa ku vilela ka yini muteki wa mahungu bobodi u kwele ku lava ku vona ku ri ku endleka yini hi ndlela ya muhaxo wa mina loko swi ri swo vula ku ri boti lava va ya mahlweni na ku tirha na since the sentence is suspended ya loko mi nga ri ka xiyimo xa kahle xo hlamula mi hlohlotela nhlamulo
eka Sergeant Baloyi o eka Sivara wa n'wina 100 loyi wanele ku landzeleleni liya ya nkulukumba loya wa 5 years wa 6 years 5 suspended for 5 years a vula ku swi vula yini hi ndlela yoleyo 0860002543 u yingisela nongonoko wa Afrika wa vulavula kusuka ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni loyi mingiseri twa ku yena u angula ku yini hleka Hallo papa minjani buthes epfukeni minjani impfukile ina na yitwa mhaka leyi vulavuriwaka ni mungiso lonkulu swinene wa nongonoko wa n'wina hi mhaka leyi mi vula ku yona mhaka yona leyi ya ku dyiwa timali ta mati kwale Giyani na swin'wana na swin'wana leswi mi ni tshamaka ka Mbokota leswi hi ku vona ka mina botfele ku na swin'wanyana leswi matholele ya vanhu la ka mfumo a ni swi thoriwa njhani munhu hi ku munhu i ta susiwa ka xivandla lexi namuntlha va ku i tsandzekile ku endla swilo swa mindzuku i le ka position yin'wanyana futhi matholele ya mandzawulele ya matholele ya ku tirhela mfumo a ni tiku sindisa ku yini ku a wu nge tsandzeki ku tirha xilo ka department leyi namuntlha n'hweti leyi taka i susiwile hi luya i le ka department mexana ya swin'wanyana sweswi hi nga swi tiviki ku laveka a ni ka swin'wana mitirho yin'wanyana ku fana mina nkarhi mi nga mi ri kwalano mi ngo pfa mi khomela ka ku mixana mutirhi kulwana a nga ri kona mixana a vabyi kumbe swin'wana swo mara hina ha swi tiva ku ri no khale a nga vona va nga khoma nongonoko lowa so so loko nghena n'wanyana munhu na matirhelo ya yena a hi mativi ta fika a phema na yena a dya a suka a famba na ku swin'wanyana lexi ni kota ku xi vutisa hambi loko mi le ka xiyimo xa kahle xo vutisa xo ni hlamula ni tirhela kun'wana hala Randburg ku na kun'wana hala Mill Park laya ku tshama ku ri na maphorisa lava bodi lawani loko hi ta hi taxi ni twa vona hinkwenu kha hi hlomete xava kona na kumbexana a va kona na loko va fika layani na ni tivi ku ri i nawu wa ku ri loko va yimisa movha driver yi fanele a chika kumbexani phorisa ri fanele ri ta cheka movha ku movha wu kahle na ku layani ku chika driver hi luya mi to vona ku hi livokwana taxi overload tin'wana ti-taxi a ti le ka nawu wa kahle wo famba patwini i tekile mali hi luya na mintuku no sweswo every day kwalayani loko ni nga tivi kumbexani ku ri ku na nawu lowu vulaka ku ri no driver hi ya chika ku a ya ka phorisa kumbe phorisa ri yaku ka ri ya cheka ku movha wu tshamisekile kumbe na disk kumbe yini na sweswani swo ri vuye ri famba riqingho leriya kambe mi va twile leswaku ka va ta hi tlhela ra kona va ri xisola hosi xisola xi sukile i Joseph wa le Somerset a nge loko ku ve Xitsonga xi ri xisola hosi sola u sukile loko ANC yi nga ri kahle yi nga voteriwi a yi tivi a yi kahle hiko a ni se twa lwange a yi kahle kumbe no twa vanhu va kha va gungula kambe ku ANC a yi kahle a ni se swi twa I think 0860002543 we've been conditioned to think that only politicians can solve our problems. At the same point, maybe we will wake up and recognize that it was the politicians who created our problems. Imaholovela ngatirsa X handle at Afrika Mungana indlela le ay ko tukona uri yini very tabu ya botpet very eba votela bata dyela vo na sweswi va lava ku xavela vanhu tekuti hey katika i rejoice nwa Njoveni Nyathi tirhise na yena tirhise X handle ya at Afrika Mungana wena uri yini 0860002543 nangana ka Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela botpet rishini loko tikweni ko va na vanhu va 100 ivi 80 yi nga ri na vutivi ku ta va na problem ngopfu hikuva hi ta dependa ka ti-grants swi lava vota kahle next year kambe xivutiso xi i ku vota kahle i ku endla yini 0860002543 a hi tweneni ndo nhleka ani kon ringeta ku twa munhu laha kambe ani le ku nkumeni 0860002543 a hi ku tumingisela me ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi kota ku va hi twa ku hi yisa ku yini mahlweni khome ri hungu khome yi mhaka kwala nga va ku u ri kona ni vona tindhawu to tala ti hlaseriwile hi xihangu tolo na tolweni a Gauteng
a ni tivi ku hi fike njhani ka swihanguhangu leswi swi nga koho kambe va timhaka ta swa maxelo na vo va le ku lemukiseni vanhu ku ri ku hetelela ku langutiwa na xiyimo xolexo ku hi hundzisa ku yini ku ya amahlweni na Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 ninhlekani exikarhi ka vhiki na Khalanga Pet Mathebula. Hayi le ka nkarhi wa right wo ku vita vanhu sweswi hi ku hi to tikhomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi hi vengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va loko hakerisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali. Hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni se va swi hisela na tiyindlu switshuvambara hayi South Africa na Swa boha nhlamulo yi ta kumeka. Well, there has to be a thorough discussion around it, and the money must be used at the right places for the right things that will bring tourists into the country. Hi tiko ra swiharhi so a ku na nchumu lexi nga attract vanhu va le handle. Palamende ya rixaka un'wana hi loyi i nhleka Njhani Khalanga? papa hi pfukile hi ngo vona Efugile mina mkhalela nyiko miki ya eka nguri sifasodi. a Ya nete loko mi nghena Khalanga mi ba xinavetiso xin'wanyana xifuka exiwama mbareni tlhelela exiwama mbareni. So Khalanga loko na mi swi langutile eka nkarhi lowu nga ka wona vandla leri nga ku rhangeleni ri le ku tovatoveni ka swilo hi ku ri langutana na ti-RDP ri langutana na mhaka ya mati mara loko a ri focus-a ka mati ntsena ni sure ku a kota ku ya mahlweni kahle hi ndlela ya kahle na mati lama helelaka wona a hi ta fika emakumu ma ta va ma karhi ma huma sweswi loko a vo tshikanyana ku langutana na ti-RDP na ku langutana na swo tala va focus-a ka mati ntsena hi va na mati ka lembe ro sungula loko hi languta hi ya mahlweni ka lembe leri landzelaka hi se hi va hi kha hi landzelela leswin'wanyana swo fana na tiyindlu na ku lunghisa mapatu loko hi kha hi tlovatova a ni voni ku ku ta nghena mati hi manwini hi ku kusukela vo 2012 na ha dyondza na xikolo project leyi ya mati a yi ri kona a yi tshama yi karhi yi hoxa tiphayiphi yi pfukula yi hoxa tiphayiphi yi pfukula ku fikela le ka nkarhi wolowo nga ka wona sweswi lero hina more than 12 years hi karhi hi lwa na mati mara hi nga ri ku manweni Khalanga. kambe ku nge vi ku tlovatlova hi ku mfumo wa huva ndzawulo yin'we mfumo wu na tindzawulo to tala ku na ndzawulo leyi langutanaka na timhaka ta mati ehansi ka vurhangeri sweswiwani ehansi ka vurhangeri bya holobye Senzo Mchunu ku va na ndzawulo leyi langutaka timhaka ta mapatu na miako leyi na mitirho ya vaaki leyi nga hansi ka vurhangeri bya holobye Sihle Zikalala se tindzawulo to hambanahambana leri ra ku swi nge koteki ku namuntlha ndzawulo ya swa magondo kumbe mapatu na miako a yi pfi yimini ka ha tirhiwa ya mati sweswo swi ya hi komba ku ri ndzawulo leyi nga ku langutaneni na timhaka ta mati yi le ku tsandzekeni eka ngani Khalanga ku karhi ku pfukuliwa tiphayiphi hi nga mi kombisa hi ku mina ni tshama xifasole ka layini yaleyo ya kwala ka Siyendhani ku hi ta kota ku nwa mati ku nghena kondiraka yi pfukula tiphayiphi yi tlhela yi ti hoxa ku ta yin'wanyana yi fika yi pfukula phayiphi yi tlhela yi hoxa why hi nga kumi kondiraka leyi yi nga ta fika yi hi tirhela hi kuma mati ku tlurisa ku hi fika hi ya teka xaka ra mina leri ri nga le kule leku hey susumani ta haleni ka jiwa va fika va pfukula tiphayiphi va hoxa lero loko hi tshama hi kha hi tirha xixin'we hi pfukula hi hoxa swi komba ku mati a ma ngheniwi Khalanga. Lero va ndzawulo ya mati va lava nga khoma department ya mati kahle a mi fanele mi hi lavela vona va ta hi byela ku ri i ncini xi tsandzaku kumbe why va nga kumi vanhu lava va nga na vuswikoti ku fana na ti-construction leti ti nga kona letikulu ta mati ti delanaka na mati ti ta hi pfuna hi mati lama ku nga khale ma hi karhi hi rila hi wona ti ve kona ti-construction company yin'wana yo fana na yona a yi ri ya ka Khathu yi ri Giyani a yi swi kotangi ku ya na mati kambe ku tlhela ku va na swiviko swa ku khampani yaleya ya Khathu leyi a yi ri Giyani yi swi kotile ku heta project ya yona hi nkarhi a Botswana swo tsandza loko yi ri kwa kaya leswi swi hi komba kahle ku ri laha kaya a ri na vurhangeri lebyi byi nga ku dyeni ka mali kumbe lebyi byi nga ku endleni ka vukungundzwana ku hi kota ku fikelela eka mati. Nemetri
alright inkomu khalanga khensile papa 0860002543 emakumembiri n'we timinete ntsena ku bila wara yan'we nhlekani lowu hi hafu ku bila wara yan'we miya xikan'wekan'we ka nongonoko dzumba na mina leyi nga ta lowu ku nga nongonoko u nga ta landzela na Ike Ngobeni handle ka sweswo mixero mkanalo na FM wena u ri yini 0860002543 President Cyril Ramaphosa ve le Qatar swi vulaka ku yini swi vulaka ku ve le ku languteni ku tiko ra Afrika-Dzonga ri nga tirha njhani na tiko ro fana na Qatar kambe xivutiso i ku swi ta helela kwalaho ke kumbe wun'wana i fambe na vona i ya yingiselela muti wa yena ku nga ri ku yingiselela tiko kumbe ku yingiselela vanghana va yena ku nga ri ku yingiselela tiko a hi tiki 0860002543 a hi ringeteni loko hi ri na un'wana la nhleka Bopet papa mpfukini hi vatomi njhani vutomi ni kombela ku mi xeweta na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula a ya khensa swinene ve ri ku terekiwile ka xivambo ma ni tivi ku mi swi twile na hambi va terekela yini va ta ni byela ku wala kahle loko humelela ene ni nge soli nchumu ka swona ku anything is possible ku ri ka mata loko za ku yo ku terekana vile ka xivambo swilo swi bihini kahle kahle ku wala wona ntiyiso mina lexi ni tivisaka swona ni ri why varhangeri va hina va ri na nsele so why ku ri na nsele wa so nsele wa ku a wu na mhaka na ku hlupheka ka vanhu lava i claimaka ku wena wa va represent ene na ku wena mutirheli wa voho or mukorhokeli wa vona in a way that leswo i yiva na xikotikoti swinene xikotikoti a yi bikiri swi vula yini leswaku loko ku 3 billion ka project leyi sungule le Giyani yi nyamalarile and a ku va vanhu va nga khomiwi sweswani mati ku celeteriwini ku vekela tiphayiphi sweswani i switori swin'wana futhi and mina a ni swi tivi loko hi ri vanhu va laha kaya ene i kha yi endla nsele vanhu va wena lava i tivaka wa va rhandza ene mina a ni swi leswaku swi vula yini a ni swi tivi yini swi nga ta nyiketa themba ku mundzuku swilo swi ta cinca for the better ene hi yihi phati leyi nga yimaka laha yi fika yi ni byela mina ku mina loko u vhotela mina then ta endla swilo swi va different because a ku na sayini ya phati na yin'we yi nga ta fika yima laha yi ku vhotela mina ni vona nga ta fika mina ni endla swilo differently because the very same parties vona loko ku pasiwa budget ya project yo karhi va ri involved na vona kokwalaho ka legislature yaleyo so why ku ri ku humeleli ka leswi nga le ku humeleli swona hinkwavo vanhu va mirini va lowi ku lava nge va representa swisiwana va kwihi hi ku a ku na loko i languta right i languta voko ra xinene swa fana i languta voko ra left swa fana ra ximati swa fana so hi ri tiko hi ya kwihi sweswiwani ku na trend yin'wana yi nge le ku endlekeni ya ku tsemelela tiroboto botet vanhu na vusiku va famba va sahelela tiroboto va teka tintambha teni ka tiroboto and a ku le ku humeleleni ka nchumu why hi fanele hi pfumelela vanhu va hi tlherisela ndzhaku hi ku ya hi development ya tiko ra hina ku khomiwe ku fanele ku ta ku haxiwa tiroboto tin'wana ku kwala le tiroboto ti ri kona laha tingolo se heleriwa vanhu va hi va tintambha ku khomiwe vafowethu va hala ka hina hala nsenia ka border post ya leyi nga la a KZN ya ku nghena a Mozambique va ri na timboni ta le switaratini ta le Durban ta ku tlula kolomiya ka 51 leti ti durhaka kolomiya ka 1.9 wa mamiliyoni ya tirhandi vakulukumba vambirhi va khomiwile hi sweswo va kha va lava ku khupukela a Mozambique ku khomiwe vakulukumba vambirhi a xidorobanini a handlenyana ka doroba ra Bloemfontein a Free State va kha va kumeka va kha va susa koporo ka yin'wana ya timhaka ta gezi nako i vanhu va le handle a va tiveki i va mani hi ku leswi va makhomi maphepha na va makhomi na ma nga ri ma ntiyiso se i swikombiso swa swin'wana swa xiyimo lexi tiko leri nga ka xona leri kumbexani a ni tivi ku imana a fanele a endla yini kambe i swin'wana swa leswi a swi fanele swi endliwa namuntlha sweswiwani ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ta yisiwa masocha ka ku lwisana na timhaka ta ku ceriwa ka mugodi swi nga ri nawini loko se ku te hwi hi rini ku ka ku rilariliwile hi timhaka leti swi nga tekiwi xiboho xa muxaka lowu a hi tivi mi rini
na ku botet lexi ni nga xi vona mina moya wa patriotism ka lava nga in charge mativa hi leswo ku ri na munhu a kukulaku a ofisini or munhu a koropaku or munhu nje va ku na handyman ku ri corruption ya kona yi sungula kokwala ya gcina kokwale makumu a wa tivi ku yini i yini because swilo leswi nga le ku humeleleni ku na vatirhi lava nga la mina let me thank munhu yaloye a nga endlaku na vanhu va lava khomu na timboni to leti ta ka masipala va kota ku khomuni because I believe i munhu wa hi one lo nga endlaku ku va na different kuma vanhu lavaya i ya khoto botet ku ri case ya yi negotiatiwa na vanhu lava va nga si fika ne le khoto loko va fika va humelela na ku arrange ku negotiatiwa ku fana ku va humesiwa hi mali muni nakona swi endlisa ku yini so the case ya yi herile it's finished ku na case yin'wana a yi ri very positive na leyiwani Eskom yi identify na yi ku letiwani i tintambu ta hina munhu loyi a kome almost half a billion ya koporeleyo kambirhi ka nharhu ka mune ka ntlhanu just from nowhere he was very voted so for as long as ku ra le trend ya ku hina hinkwenu mareka swi ka tekiwa ka munhu a nga seta a president ya ku corruption yi right ene ku munhu a nga ta ku endla nchumu ku va hi reverse hi tlhelela endzhaku hi va ethical na va hi twa vuhlamuleri bya hina I think a to stateka yini kumbe ta rhanga misava ku rhanga ku hela misava leyi nga ka yona sweswi ku va na Jerusalem wuntshwa hi kona se ku nga swilo swi nga ta sungula kahle hi vuntshwa ku va na hi report I don't think sweswiwani hi place leyi nga ka yona hi na president a ni nga kombeta ri na mhaka hi na vaholobye a va kombeta ri na mhaka na nchumu unjani a fika juluka ku julukeriwa yini a ni swi tivi you can only count maybe 2 or 3 ministers lava vona ku exit va le ku julukeni hambi sweswi kha hi nga voni nchumu mara va le ku julukeni va swi vona the rest hinkwavo lawani a vo koti voni nchumu vo tlule service ka department of labor vanhu va ngo thoriwa va thoriwini vanhu va le handle a ku na oversight a ku na nchumu a ku na ti-inspectors a ku na ta kamba ku vanhu va le ku na compliance na so people vanhu va mabindzu loko va vona ku ri na opportunity yo va kota ku teka ti-shortcut va manipulate situation va ta yi endla because a ku na ti-watchdogs anyway nemetweni amen okay komixani swi hi fikisa kwalaho ka ku loko hi kha hi gimeta nongonoko lowu hi tivutisa hina hi ri hexe tanihi hi maAfrika-Dzonga ku xana ha rhandza tiko ra hina ke komixani loko ho tivutisa sweswo hina tanihi maAfrika-Dzonga ku ha rhandza tiko ra hina ke komixani swi ta hi pfuna ni vula leswi hi mhaka ku a swi twa minkarhi hinkwayo hi ta kombetela van'watipolitiki hi kombetela va manimani hi kombetela va manimani ku ya swi nge tlokiwa swi ku chakala eka ngani hi twa ku vanhu va la xaviseriwa tilayisense va xaviseriwe van'watipolitiki eka ngani hi twa ku vanhu va xaviseriwe tidlupu ta ku tidlupu ta kwa ntirhweni no wo nyika yin'we ni ta ku i van'watipolitiki eka ngani loko ho tivutisa sweswo no mo khomanyana kwala mathewula hi sweswo hi tirhaka hi swona ni wo kuma ku i van'watipolitiki valavo oh khona wata pitori veri yini veri mkavelo wa swi vona se mina ku tikaveleni se mi vula ku se wala va tirha ku halaya va Roslini a tifemeni va vuya na hi mkavelo hi ta va vutsani vanhu va soxongo na ranku va ta mi byela ma vona munhu vuya na xiphemu xa xiporo kaya i la ku yandla yini hi xiphemu xa xiporo mara a xi fane xi tirhile ku ya xi tirha kona ma wina xo kaya loko mi jika van'watipolitiki hayi mani fambe n'we mi tlula hi mobile fridge yi vuyaka na 1.5 loko yi fambe wa mtlhanu yi vuya hi so ma swi vona na ku ra ka humerisiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathewula Misho Justice Mashimzi yime kulunga na hina ta hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini Ike Ngobeni na hina ta va kha ku tsumba na mina vana siku lera na miphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela mina hayi hi ta hlangana na kambe muntuku tivutiseni sweswo ku ma rhandza tiko reri kumbe ho tsakisa hi ku vulavula kwa ka Afrika wa vulavula ke tata